now, ha? Bobo kang galap, pues disadvantage mo na Bato ng bato pero kayo ang nabukulan. Di na mapipigilan aking sinasabi. Pangako niyong napako, Hesus Kristo ang nangyari. Naging bakla kayo sa pagkamkam ng pag-aari. Ayaw ng damo sa mundong to dahil buhaya ang nagahari. Kalma lang men, kasama ko si Jane. Yo! Bisaya Rap Production present Ogmok Rap Battle, Tryouts, and Beatbox Battle. So, Ormocano, make some noise! Yeah! Yo! Battle karon Beatbox. Beatbox Battle ni karon. So, una sa tanan, kung gusto mo magpasalamat sa Ormoc City Youth Development Office, Tadoy Inc., Dog Mamaw, Iro Security Agency, M&M, Region 808, Troy Penserga Beats, for original beats sa Pibang Monitor Penserga, o si Johnson Nobresa of Nabi Boys, Honorable Dennis Garrido, and Jimmy Rodores Sr., SLTG Ormoc, Full Bars, Nabi Boys, OUB Ormoc, United Beatboxer, at Sir Julius Hermosilla. So, mag-cointoys na karon. Cointoys. Ha? Cointos na cointos. Kari pa kayo. So, nakadaog og cointos si Ijin. Gusto niya makamuna si LJR. So, first round, 2 rounds ni sila. 1 minute and 30. Beatbox ha, beatbox. Beatboxer to my left, introduce yourself. Yo, my name is LJR. Beatboxer to my right, introduce yourself. Yo, my name is IjinBeat. Big shout out, Beatbox Food. First round, LJR. 1 minute and 30. 3, 2, 1. Beatbox. And that's time. Ijin. Yeah. 1 minute and 30. 3, 2, 1.
LJR, 1 minute and 30, second round, last round. Party, party. Swiss. 10 seconds. Last round for Ijin. 1 minute and 30. 3, 2, 1. Where's my lady? Where's my lady? Blow. Emo. Napay. Ready. Ijin versus LJR. Make some noise. So, our decision, OT me. 30 seconds. Okay. Yes. Yeah, round 3 pa na yun. Ayan, round 3 yun. 30 seconds. Balik ko na ako ha. Ijin, 30 seconds starts now. I did it.
Kiss. So, crowd decision. So, mag-matter na karon sa inyong singgit ng pakpak. Pinagi sa pagtudlo diri sa asa-asayin yung gusto. Beatboxer to my left for LJR, make some noise! Beatboxer to my right. So, klaro kayo. IjinBeat!